Iya persoalannya perlu cede lau jelaskangi supaya tepahangi akatana si bawa pelaksanaan nasaba iya baca dongi mega ni manggai makada perbuatan yang dilarang dalam agama baca do salama baca do warialai kumai gai kumai nasaba nangga makada dega gada lele na denang kena jamin na bitta iya pertama iya kumat bicara dalele tawe makada baca doang angka hadisana iya ro nabitta watunna law bolana Ibnu Abbas lay palinna kanginanre nabitta tapi tanya Ibnu Abbas muli nabitta angka makadalawi nabitta bolana Ibnu Abbas natako ipalinna kanganre nabitta ko Ibnu Abbas makade nabitta jolo jolo dewanre jolo makjenne inda bitta napa makada jallo ka nga onro kenro ko wadding melo ka melodong ako tapi yaro nabitta milodong ang Ibnu Abbas mas sampaja sunnah ukui lalan na sampaja sunnah na nilodong ang Ibnu Abbas pura yaro na paloman na nabitta iya naro dasar na nang kaya sa baca dong cuma yaro nabitta mak baca na sampaja sunnah ini lodong ang na sabak langsung ko makiro na kaya narawasang ito makada sampajang ka langsung iya naro idi tau pandrite kadi na yamanan na jame sampaja sunnah kayo lilo ma baca doto makiye agay baca nasapa yarok makada kiga baca kilalan na agamay na surongan na bita matanre ake gunana na pasipulong iyaro makada matanre-tanre manang salawa pak buka pintu langit kemudian nabaca ni Fatihah nasaba makanya bita siapa yang punya hajat maka baca suratul Fatihah kalau kau hajatkan untuk apa jadi itu Fatihah ini akan untuk aga baca inapa kumilau kamakiro kang kamana dalelena deminan kana pasipulong nabi ta kada baca ya baca ya baca ya baca ya tapi sapisa miro gagay tapi ro to pandrita na sabak malo masakka ibacana na pasigaroy na pasikumpulu ya ro pada je mati je dito sikir pagi dan petakai pasipulu-pulu putomnya tu padi pak balu ang kamaka na mabaluar mabalu tarigo mabalu gol kasini mabalu ako na pasipulu-pulu kato makada yayan na to mabalu gol pa makabaga pa balu gol ako ano na ibalu gina sesuaikan ni keadaan iya na rumah kada Fatihah puluhan lahu katalu pada kita may kurangnya itu kira nabaca ni kulong surat bil falak kulong surat binas napa nabaca ayat kursi napa nabaca dua ayat tengah Quran suratul Baqarah kan ilau doang kami tanyanya tu andrewe ilau doang kami punana bola na salama yang biasa baca doa salama ya ku baca doa wariala tau mati na ilau doang tabangnya tanyanya tu andrewe magi pe Andre kaya ko Andre na sidak kay kita we tau sekke kitu na reko de gaga talingi tau we maka pak doangan na talingi tapahani maka na magi pe ni patan tustas pura malepa tau we makuye iya ro waktu masyara pura malepa tau waktu masyara kemudian yang kedua melo tamara malang meki kaya lo doangan sitongan na namoto liba mite milodongo ko bolata deta pandrei jadi gitu tapi ya kode ni terima dona kenri melo madanong makanya paling nak ki Andre apa makanya nabi taya kong katamu mu pandre cicap patapulo sona patapulo ni na pacapu kotana salama masampajangnya tu teh ni lodong aku malaikat kay kana me taulah makanya itu pandre teh paling nak ko Andre musuruti mi lodong ya kode ni terima dona Andre be monri madanong apa letu yana tu nak kada alusu na Andre be letu betongan na pahala dari makanan yang sampai yo pui dia asanya Andre letu salah mana kaje tahu mati me mandre de na tahu tuwe ipandre pahalane nya kalau kau tahu mati iya ro baca do wariale pak doangan na lo kau tahu mati de na sigaru Andre de na pada ingin na tu na makai ka tahu salah age gina puji na Andre tahu mati to na palin na imangin na mapadiwatang tabahnya jadi mesti palempu ya mesti palempu wasa ko tahu mate Andre na sikiri mani Andre na pahala mani apa okoro okelalaku kuro dena na butu Andre ang kamato Andre na kuro pada duita ya talo Malaysia dena na laku rupiah na mo 10 juta taparikanto dena laku yan tanya ringgi jadi angka onron na dena laku tapun na iye Andre dena laku kulalaku buru agay mi pe laku pak doangenge pahala laku nasaba iya tau matewe tu dia natatutu kita catatan amalnya inna ma tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah kama pilino na patatutu catatan na iya na ro pahala na tunggu iya na tu ampai masidak ka Andre kong katau mate
masih dekaan reki malam ke-7 malam ke dia nama rigaga miki mapacara makanya ini makom itu tapi aja nasabari pemin kiri kanan demi itu pak makanya masih seteman tede tahu tuin atu masih sah mika apa tuh nasa di nama dik majina kamu tete masih dekah nama masih dekah mika makiro tapahangnya jadi nama dihukumi maka ada wajib deh kira mak baca doang ngeuli pu imang magi nama kada wadi kay dibaca wadi sa na macam mak baca to manu mi kuy dibaca pak de katay pandre to ya ko imang to li mana sa pasampajang 5 wattu ko masigi ya ko tanya imang to li kadang kala anu ko ti taw di na kana sampajang ali na lagi tama dong aja itu kere itu pahangnya ya palampura mi isa kira ya na ro pak dua mi tu pak dongang iya ko idi anak-anak layawa maka dia baca dah salama iya ko tau mate layase maka dia baca dah warialah gina tu maka dah kedua orang tuaku dan para leluhurku iya ko layawai anak-anak dan keturunanku pahangnya aja tak ada anakku batatu apa tamatu jadi iya ko milodongi aja anak tati lodong bawa pak mega tu tatumpu ko mi anak itu ampai nabi anak-anak dan keturunanku ya tu ampai Ismail kebawa Nabi Yusuf Nabi Yakub lo yo manang itu mancegi nabi nasabak nilau doang ang keturunan na yo pui di anakku ya pun nabat tanah sebetal ada apa ku anakmu metu nilau doang ya tu ampai na pak guru ki anak-anak dan keturunanku ya ko tomate kedua orang tua misalnya kalau meninggal kedua orang tuaku dan para leluhurku le malo ya semanan itu tapahan itu akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.